Okay, so sekarang guys, kita ada dekat ni. Kalau malam-malam nanti meriah ni, Myeongdong Street. Kita sekarang dekat kawasan Myeongdong Street. So kat sini lah actually dia ada jual macam-macam lah. Face mask lah, street food lah. So boleh tahan ramai juga. Okay guys, so sekarang kita pusing-pusing dulu sekitar kawasan Myeongdong Street. Bang, motor bang.